Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatina kuhinja. Danas ćemo praviti havanu sa jagodama. Od sastojaka bit će nam potrebno 600 g jagoda, s tim da ćete odvojiti 100 g za dekoraciju, 800 ml mlijeka, 250 g šećera, 150 g čokoladnih keksića koje treba samljeti, 50 g maslaca, 4 kesice šlag pjene i 30 g želatine. Prvo ćemo želatinu potopiti sa 4 kašike vode u pustu sa vrećice. I ostavit ćemo je sa strane da nadubri. Sad ćemo raditi podlogu za havanu. Dodajemo keksiće i otopljeni maslac. To ćemo sve fino izmiješati. Kalup je 24 cm promjera. Sad fino podlogu utisnuti. Sve fino rasporediti. Vi možete keks koristiti koji god želite. Sad podloga ide na hlađenje nekih pola sata, a mi ćemo u međuvremenu umiksati havanu. Želatinu zagrijte da se fino ovako otopi. Jagode izblendajte. Sad ćemo sipati mlijeko. 800 ml, znači 250 g šećera. I 4 kesice šlag pjene. I miksamo. Samo malo ovako umiksajte. Sad dodajemo želatinu. I opet miksamo. Evo, to vam je par minutica. Sad dodajemo jagode. I opet umiksamo minuticu jednu. Eto, miksali smo par minuta. Nemojte da vas buni što je smjesa ovako rijetka, želatina će se stegnuti i onda će biti stvarno super. Stavit ćemo koju jagodicu da nam bude fina dekoracija. Evo, nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj video. Hvala vam puno što me pratite, neizmjerno sam vam zahvalna. Čuvajte se, puno vas pozdravljam, želim vam svako dobro. Do sljedećeg videa, čao!